pong kumuha yang kirim itu daftar rombongan tawet ni Bami Medo. Itu lepa tawet ni Bami Medo itu daftar rombongan na dipating ka Jona Kesara pantaringan tamu waktu di gua ontarima kemai salurara salubuku tu rampo metang namang. Lalu kita selana sang tabe kamu pemotong busyuro tumak parkir daya polo sade alam tata mereka bisa rakato mi palele to komporo mi siau tomi belana latani pasak pak kale tadaya to na malona si alangan tani mak parkir nelo mangalalangan ki nelo tarulangan kutole katabe le di palakumatim no lakobatang di kalemi di saroton no lakoton dot pabatami kumua tabe lako kita keluarga tumak parkir daya bokok dalam tamu reknya daya tok lalang bisa rakato tabe bisa raka tak palele itu kendaraan ta nama lona sia langan tani mak parkir belanda kona tatiro daya latani ladanira rabuku pasak tak kalena latama daya mai ya sule kita kona kusanga melosia biola do tulala roko ya lemani temai patuan tabe lemani patuan temai masia na mapenawan na kita mo na sangka kita mia pantas ya kita solana sang ditole patabe le kalelepi ya sudah setengah 11. Nah, rupanya rombongan sudah ada yang mau masuk. Ya berhubung karena cuaca hari ini sangat mendung, jadi sepertinya masih jam 7. Yo, poskeban bangun di medalo kon ada ko apa kalian itu merasa misuba. Mahani kapora rabakan daya babangan sangka. La parada kalena la tumi kamaradu nama dirinya pangkadi dulu
ada balok datang. Woi, balok marah guys. Pambak atau mana itu, Be? Pembak atas. Ada. Kapal lagu ambil kita kena. Iya, tabe lah kau kita soal nasang di rodo tinting. Sipurna mali itu lah kata kita lihat kita minum keluarga. Kita minum keluarga penangkaran oleh perumo. Penangkaran oleh perumo pada itu kalau besar. Udah kata lah kau kita minum keluarga. Penangkaran oleh perumo. Apa sih saud perumo? Udah kata apa sih saud perumo? Berana lah kapake lah. Wah, si pemalas lah tu. Iya. Pemalas. Wah, ini tu dia malah tak buka ikan. Cuma hitir lang ako. Tengah sentipin. Nah, ini ada kermu petar. Nah, tadi petar, petar berarti ya. Tanda ditunda balik orang kebos kemudian ada mokarji sidik bam kimai. Kita itu rara itu orang ketonton sama teluli depan dari dulu lantar ki karcis jong kami daftar jong bos. Nah baik bos jamai. Entah dalam malam salon ni. Okey. Komponen penantian telur lipu. Okey. Komponen penantian telur lipu. Ya. Itu jual tu kianan lan sama isi ya. Yo, di yang tu lan itu madain delo tapi dicor cuma ini dia. Pemilihan tu.
di antara kedua tabe tiga yokoke silan esungan maratumbe tabe pasanan tingko dia batang di kalemi dia tendang toba tabe seorang asam tak berdiri pasaran nabi kita kata kali bukan serikat berdiri seorang asam bukan tumpang ambroi bangkoni itu kelima bairi dalam melakukan dan tanah nah ini kemo lagu kopi ini bulan Pak Gantian dan Makarai ini tamuan ke salurara salubuku belum pasang Pak kali ini larang petupang tamat delilik dapat dari bolong tangla na po tiram baratua minta la na po li para yami apa yang bayu si Elena inantakin sang kalambana mo kehendan dia ada narante kalua nalangan di kambio santun Pak Gantian dan Makarai tam si turu kabutuan ta joy wak manalemba makalima na to tapat utama delilik na pandari bolong salurara salubuku telaw pasaka kalian alarang betongkon remungan na bati ne santi makale rampon tanda kasing kira ramakambat tutun metua rombongan na pendeta Musa Salu Sumalango rampon toding bulawani rara makamban tutun metua rombongan na Papa Ron Randa Papa Randol Malango mempat laku Bapak Narante rombongan nabati almarhum Nek Bari Malango mempat laku Bapak Narante rombongan nama Mama Elsa Malango Rampo Medua rombongan nama Bapak Ivan Nenek na Adam Nenek Nian Rampo Medua rombongan na Ambon Brunei Penanian Rampo mempat laku Bapak na Rafael rombongan na Papa Anda Sadam Pesondongan mempat laku Bapak na Rafael rombongan na Batine Rangga Malango Rampo Medua rombongan na Bapak na Oscar Poya Talu Lipu Rampo Medua rombongan na Bapak Erik Poya Talu Lipu Rampo Medua rombongan na Nenek na Parang Beri mempat laku Baru rombongan na Nenek na Hilton Kandiapi mempat laku Bapak na Andre rombongan na Pauriki Edi Pavia Pali Rampo Medua rombongan na Batine Awal Penania Talu Lipu Rampo Medua rombongan na Batine Nena Ado Penania Talu Lipu Rampo Medua rombongan na Mana Ujang Penania Talu Lipu Rampo Medua rombongan na Nena Risno Lembang Lebusan Rampo Baru rombongan na Batine Erik Kandiapi mempat Rampo Baru rombongan na Batine Erik Kandiapi mempat Rampo Baru rombongan na Bapak na Fani Jakarta mempat Rampo Baru rombongan na Bapak na Silo Bapak na Silo Efraim Mangiwa Atlanta mempat Rampo Baru rombongan na Bapak na James Sadam Tirolo mempat Rampo Bapak na Geo rombongan na Bapak na Epi Sadam Tirolo mempat Rampo Bapak na Geo rombongan na Nenek na Cia Sadam Tirolo mempat Rampo Bapak na Geo rombongan na Nenek na Ajin Malango mempat Rampo Bapak na Rafael rombongan na Bapak na Epi Malango mempat Rampo Bapak na Rafael rombongan na Papa Erwin Palu mempat Rampo Bapak na Rang rombongan na Bapak na Rio Tampan Bunga mempat Rampo Bapak na Rante rombongan nas Bapak na Sopi Tampan Bunga mempat laku Bapak na Rante rombongan na Samuel Bungobala Jakarta mempat laku Bapak na Rante rombongan na Erwin Mantong Ternate mempat laku Bapak na Rante rombongan na Ray Rante Pau mempat laku Veni monitor Nano Mereka cewek mu tak mau cewek mu mereka kecil-kecil ya mereka Tak toh. dan nano sampai ni aku sangat tak entah aku tak sampung aku tak Tak ada. noko Besok nak. aku tak sampung aku tak tak tarik di dalam rombongan Bapak Nafani Jakarta Ram
Metua, rombongan Papana Siolan, Silo, Efraim Mangiwa, Atlanta, Rampo Metua. Atlanta. Rombongan Nabati ne Ranga Malango Rampo Metua. Yo, ya moto tu salurara salubuku laram potongkon tabe tinga yo ke binti ni suling kararata ke unalen ni Pak Datu Datunta diong balaran nampana Thomas Sanda Maloto lantai lubak badi tande ada la tabuka yulang suling kararata tamale reke. Oke, rombongan pertama akan masuk. Kiri bukan sambang. Rombongan Nenek Erik mempatulako papana Andre. Lalai kandiapi yo. Oke, jadi kesibukan sudah mulai. Rombongan pertama akan segera memasuki pelataran upacara adat pemakaman Nenek Rante.
Sulingi pak perangingku kumuasong kaya barana nati bambang iya lambana kada tongan toda tondo kada tang si pole hari inde naung katongan nilangan umana sairoko tata tiro rika duka tata parika matanta ti seno te tongkonan penanian Tigiang-giang ate lupa badingka siri datu Nadi bendan bunga nagau tunana sale kona sara Tata tiro rika duka Tata parika matanta Ia mempole banda sirahan nabalaya sikadendena Kue anna rampo ma'dikan na tondok Karaengna ba'ba malepong Anggato di garagama suli Teri kombo darang abutu Tota dio labokona Tadi lomban tingayona Ia pitalendo roko pangiding kamarin di pala Langgam pagi makulan butaruno Pelanda kamu moda tunna tondo Kamu mo ampu lembang nadaenan Lante lentangan Tahu labi solato sambo mokona Rampo bareng denang tenong tutun makmul leang baik Angga tau noh koi melolong na lamba tau di sungai kurang pada dai-dai Tiumbak lamba ite pada nali gendang berang mua pindah Koi tetong nawa di tanang talu dainan samba batu lalikan Inde padang na pangarungan dainan nani ulu terong Padang na po taru kalo Tekong nawa na tarana matongko na rurat Tabe kata kata me kaboyo Titi pe tabi taru nonang keta
leme lante lihina padang di patu walo te kondo malu inteligente undola tampo malolo te tampo tang kelok ampu lembana te tongkonan karaena te lubaba terangan di papai dari pedutarai kevin dari tiada nadere ke dua dan sangka na kodoro di kodoro angga to takoro bolondong angga to pantar lo kenapa marah paluan naranggai daya tibu ateng kodau mende tangga tongkonan rampo tongkon solato sambo bokona si ayo kalamba si baru barana to bangka di pator romadatu di paunisu makaraeng lalili na gereja toraja rampo tongkon tama telu baba ditande penanda bisara maka pagandara kalindo duka sandalindona ombok pantarisan makaraengna pantara nakana padang di lempo paluluan na tau daw tondong tipat sareng ayam di palilingi bulu londong sumba pimpaya Allah tau padang asyane posuara Todau nanda to di poda tuwane Todau tondona Tolan to palasa Todau nanda nene ini nene Todau tongkong Todau tongkong Todau tondon antara malungku sesean Angga karayuna pada dilempo Angga tunna pada napong suara Rampong solato sambo kona rampong kaki selo-selo terkondok umpati giang-giang tedaenan maka lima naraka lindo duka sandalindona umbo pantarisan makaraena totiumba pada di makale dolo binulalau baik pada ana teri pada tumuane kalau pada ana amba bunga tolau daenanna tori pada tumuane kodau tondo di pamarilindan Allah tunna sama sepale pengambulan tunna sangkala panda papandan matarik kallo tiumba padang di makale makali naraka tiumba padang di bori tolan tondok kumpen cuman ni sangkana tau sang ulubai padang nalotong otara daenan nane rose makali naraka tiumba padang di malangok dolok lebih bulan lili narante mendurut talau tondong di tetuk kapak tolau daenan siganaran tolau pada dapat asing daenan nangkan barani iya mau tondong di tepali sunna umbu tunna tiba dua bure maya oleh bulan tunna di sesearusan pandan matarik kalo lili narante mendurut maka lima naraka pantaranahana padang ulunna salukal hua daya padang naballo pasange ia motor layan sialigna padang di saadan taun tina atualle samaranna ulunna salukalua tonna pangala taman tonna kurramanapa tolau pato daya padang nasiane mandila daenan nenek dipo nenek ia motondok si kambi ulunna salukalua untarana kale pengambulan umpama sake pandan matarik kallo makali makna rakalindo duka sandalindo untuk pantarisan makaraena tiumbak padang di kandi api tolang padang akan domatua tolang todok kumpen jongan isangka na tosang ulbai makali makna lindo duka sandalindona untuk pantarisan makaraena tiumbak padang di Jakarta todio tondoko di pamarilina kallo lalilina Nusantara ipe kali sunna umbu lalilina Indonesia makali maknarakan tuna aturiang narandal langi lolo sukan daurena te pada adipatuo balo rampotongkon tommi laori bambami tommi loson mesulunamni tumangi batu milese si idalalan nipolalan Ami lambi pada titanan talu daenan sambak batu lalikan
tongkonan penanian Mario Rio di Lambi maka lero taratui Pak digayang di tiro lako tai ditampak tahu mata raut meragayang batang di poa pamora rore to matindo dao telakian surah naungan nih Tombi Mario inang lain ia lain inang senga pamukuran inang lain banne batang urun salumatin untete kalau alalan na Mario na tongkon ni sang dakunna na isuni sang karaengena angga sang galuhulugutna tata tiro rika duka tata palika matanta tae pak deruban nata gombo pantarisan makaraengena lante luba abadi pasitinti rante kalua angga pak palumbangan sangka solato sambobobona diumba diubah bana lembang rambutongkon si pakatana batang lante lilina panda di bolo dibuka mo sa rua rinding dikila mo sangkan namanang na banua bahuga ang pulembang kamu kalaing na tondo kamu datun na bakba malepong sola to sambobo komi larok komoto nga araputalang lasi kunolindo si pamatua induk diong sang peram baranggo.
Deka mana Om Deka? Datang Om Deka. Belum. Belum. Bisa Bagian seluruh saudara-saudara di sekolah bila ke kamu temankan tadi akan ada rapat lagi kepada diborong dikasih yang lalu nanti baru perjalanan sebelum kami sangka lantai para kalian dan merah buah kita tangkai seluruh saudara-saudara itu di sekolah kamu. Oke, jadi limbong juga punya arti umum ya. Limbong itu berarti air yang terkena limbong ya, limbong. Dan ada juga marga yang menggunakan nama limbong, ada sampai limbong. Banyak ya, banyak. Limbong Ngalo. Presiden Sulawesi RI Sarul. Nah, ini beberapa kerbau yang dibawa oleh keluarga untuk dibawakan kepada keluarga yang mengalami duka cita. Akan segera dibacakan namanya. Mentuara akan na rokoria bulan ni anggato rampo na perenden di pote di bolongo umpembalan ni kun dirisangge tu ni sungo madatu lantai lantang karampon boyo igua tabe lagi popirlolo ko inde tanken nasuru umi ulendu i rende lanterong siabul lambai tu mi potan damali i tamate pasangan na panda di bolong. Oh minda terong na bati ini ado inde penanyan 3,000 na petuaran. Tole pa terong na bati ini ado inde penanyan 3,000 na petuaran. Oh, inilah panitia tangkis suruh apa. Oh minda terong na Papa Ipan batu Nenek Adam inde penanyan 3,000 na petuaran. Tole pa terong na Papa Ipan batu Nenek Adam inde penanyan 3,000 na petuaran. Macam tiong teh. Sebelumnya santai. Bilungo bayun na. Tanda huni na. Tayo mo tandai yung kilimo ito. Jadi apa sekarang raja tenaga. Oh minda terong na bati inde santi lo me makale na petuaran. Tole pa terong na bati inde santi lo me makale na petuaran. Berarti santi longin akale na petuaran. Iya. Minda terong na mama ujang na inde penanyan 3,000 na petuaran. Tole pa terong na mama
ujang independennya 3.000 umpatu petua. Bila terode kerona bati ini awal independennya 3.000 umpatu petua. Kerona bati ini awal independennya 3.000 umpatu petua. Ominda terode kerona bati almarhum Lewari jong memalango mempatu lako paparante. Kutore pa bati ina almarhum Lewari jong memalango umpatu paparante. Bila terode kerona nene asim jong memalango umpatu Pung Rafael. Kutore pa kerona nene asim jong memalango umpatu Pung Rafael. Rafael Acim. Ominda terode kerona Papa Epi jong memalango umpatu petua. Tolepa kerona Papa Epi jong memalango umpatu petua. Minda terode kerona Nene Hilton Sambali Medan Liapi umpatu Papa Andre. Itolepa kerona Nene Hilton Sambali Medan Liapi umpatu Papa Andre. Hilton. Sekarang pindah ke babi. Di babi akan disebutkan siapa yang baru dan ditujukan kepada siapa. Sudah pindah sih. Bapak ini paling profesional. Iya, bapak. Sampai itu, Pak. Iya. Lalu aku di Abgala suruh dapai Obinda baye Obinda Mama Elsa jong memalango umpatu petua.
Boleh pa Benna Mama Elsa Ilome Malango Umpatu Kedua. Wabinda baite, wabinda nene perang, damai hori, umpatu tobalu. Wabinda nene perang arabi hori, umpatu tobalu. Katanya iya. Di Palu tuh katanya juga yang standar banget sih. Orang-orang punya di bawah daripada sampah ke bawah katanya. Minda baite, wabinda wati ini Ricky sama dengan dia di umpatu Papa Andre. Oleh Pak Wabinda wati ini Ricky sama dengan dia di umpatu Papa Andre. Minda baite, wabinda wati ini Ricky sama dengan dia di umpatu Tobalu. Wabinda wati ini Ricky sama dengan dia di umpatu Tobalu. Minda baite, wabinda wati ini Rama Ilome Malango Umpatu Kedua. Oleh Pak Wabinda wati ini Rama Ilome Malango Umpatu Kedua. Minda baite, wabinda Papa Anda Saadan Pesondroman Umpatu Papa Rafael. Oleh Pak wabinda Papa Anda Saadan Pesondroman Umpatu Papa Rafael. Wabinda baite, Amrun Jomai Brunei Batu Kenanian Umpatu Papa Rafael. Wabinda Amrun Brunei Kenanian Umpatu Papa Rafael. Gato kan pemedeng di medeng di teras. Anu katanya bulan Juli. Tanggalan katanya Oh ya deh, lagi sabu deh. Bayi mangka mo dipakai sama isya dongobongi. Indah bayi Wabinda Papa Afani Jome Jakarta Umpatu Tobalu. Oleh Pak Wabinda Papa Afani Batu Peter sampai Tonding Jome Jakarta Umpatu Tobalu. Sisi moto salah dalam buku timur Malaysia. Dengan Wabinda Papa Afani Jome Jakarta Umpatu Ketua Elo. Wabinda Papa Asilo Efraim Mangiwa Jome Atlanta Umpatu Ketua. Oleh Pak Wabinda Papa Asilo Efraim Mangiwa Atlanta Umpatu Ketua.
Pemain na Nabete, pemain na Papa Ciri, Gomay Dimika, Umpatu Petua. Tole pa, pemain na Papa Ciri, Gomay Dimika, Umpatu Petua. Liga Bete, pemain na Papa Arion, Gomay Mangkasa, Umpatu Petua. Pemain na Papa Arion Gomay Mangkasa, Umpatu Petua. Liga Bete, pemain na Eki CS, Batu Sora Marina, Gomay Malangmo, Umpatu Petua. Pemain na Eki Sora Suduruna, Marina, Umpatu Petua. Pemain Bete, pemain na Pongkonda Inde Penanian Tanuri Puru, Umpatu Petua. Mana gua? Pemain na Pongkonda Inde Penanian Tanuri Puru, Umpatu Petua. Malelan. Sangat orang kubok. Iya moto No. tutang kasirumi solanasa na Puniputan Lamali, Ulendu Irin Dinantirong siya Buljambay. Ikua si Pak Kadabero ko ni ito dami papatui ani mane wala ko pati papalit. Oke, tukar itu deh gondrong. Malam kali itu bayi deh. Taruh malam deng itu ke kulit kali. Oh tare, itu papalit dulu. Bayan untuk bayi peternakan. Babinya Fani. Fani, weh besar sekali. Mulus juga. Mulus babinya. Oh ini dapat deh. Wena nenek Cia dan Nisa dan Tirolo Umpatu Papagio. Wena nenek Cia Sadan Tirolo Umpatu Petua. Amin dapat deh. Wena Papa Epi Sadan Tirolo Umpatu Petua. Wena salah kata kapudut. Wena Papa Epi Sadan Tirolo Umpatu Papagio. Bina baje, wena Papa James, Sadan Tirolo, Umpatu Papa Ageo. Tole pa wena Papa James, Sadan Tirolo, Umpatu Papa Ageo. Wah, enggak mah. Bina baje, wena Rei, Robert Depa, Umpatu Dendi. Ditole pa wena Rei, Robert Depa, Umpatu Dendi. Bina baje, wena Papa Eric yung may kuya ng luli, Umpatu Petua. Kalau Papa na Papa Eric yung may kuya ng luli, Umpatu Petua. Rombongan kedua. Nah, kasih tahu Mama nah. Oh, ini rombongan pertama. Yo. Nanti kita rombongan kedua. Bina baje, wena Papa Oscar yung may kuya ng luli, Umpatu Petua. Ditole pa wena Papa Oscar yung may kuya ng luli, Umpatu Petua. Okay, nice to see you again. Hello. Okay, How are you? Yeah, fine. You alive? Yeah, I like to him. Have you been there? Nanggala and
Yes, but it was nothing. They have break today. Oh, break today. Yes, Oh, I don't yes, know. yes. So tomorrow morning they will start at 9 o'clock. 9 o'clock, yeah. Yes. Minda baide. Way na papasopi tampambong ha. Umpatu paparante. Ditore pa way na papasopi domi tampambong ha. Umpatu paparante. Yeah, busy day, yeah. All people come. So what are they doing now? Yeah, Minda baide. receiving guests. Way na papa Erwin Jome Palu. Umpatu paparante. It's eating a lot of food. Ditore pa way na papa Erwin Jome Palu. Umpatu paparante. Some pigs. Yeah, pigs is killing out. Minda baide. Outside. Yeah. Way na Erwin Mantong. Jome Ternate. Umpatu paparante. Only buffalo is here. Way na Erwin Mantong. Jome Ternate. Umpatu paparante. Buffalo will not be good. Oh, paparante. Later, maybe one later. Hindi ko rin satu minggu. Must be killed one today, but not this morning. Maybe after this. Maybe soon, yes? Yeah, maybe soon. Yeah. Okay. We want to drink coffee, yeah. Oh, pira mati may kan lo mati kisabu amplo pa di lapor na sa adjong ano to, boss. Yeah. Later. Minda ba ide? Way na Samuel Pongobala Jome Jakarta. Umpatu paparante. Way na Samuel Pongobala Jome Jakarta. Umpatu paparante. Way na Papa Arion Makassar. Umpatu paparante. Way na Papa Arion Jome Makassar. Umpatu paparante. Utuh mo. Del Valle yo siapa? May katakan di sini itu apa deh? Dia satu. Iya. Iya orang. Iya, tarik. Usang melo yang bikin ini kebesi lalu apa? Oh, winna pwede. Winna Papa Randolph, Baatu Tato Asalusu, yung may malango, Umpatu Paparante. O winna Papa Randolph, Tato Asalusu, malango, Umpatu Paparante. Winna pwede. Winna Papa Pendeta Musa Salusu, Baatu Nene Pinggan, yung may malango, Umpatu Ketua. Umanya Bapak Pendeta Musa Salusu, Pak Nene Pinggan, Jome Malango, Umpatu Ketua. Oh, sisi mono, kumua mangkamo tenai tangga sulugi, ulrendugi, duluran bali, siaran yang tirongo, di petang lamani, nanti pasangan pandang di borong, bagi gua. Si Pak Akadamero kami tu Tomi Papatui ni mana yang pataapay ibas si Mataram. Yado ka tu dong pada lamin ko abang apa dolo masih apa mi mana sembay. Susito. Tole pa Yo. Itole pa dari Pak Akadamero kami ni mana yang pataapay ibas si Mataram. Ay para ito, ipasunin ako ako. Maka marapa ni dandatana. Buntu malita dan orang posisi kata apa nama pendidik na dari bolo lang eluwa ba di Pasifik rantai kedua. Apalangan nak sungguhan pun mau anak dadadian bung sunatian akan. Bagara kaya balida tun nama kaimana angga toma rabu talang angga tobong pudan nao. Angga kumbong kumalara
metangan atong konan nenekna. Lako bata di kalemi kamu tonaria kanun indalan tangkaran buah boyo semua. Umpai tak boleh paboyo tentang mian pameran buru yanta. Ini pawai sore-sore dio bata di kaleta. Roko pakita rono boyo mendio reka. Maka di mana reka? Narasaki sita mugurana pada wenda po dalam kota dete. Lata sorwa pintan anggatna. Tonaria kadarata alam tewi dan lekongan tondok. Lani bebe dan tito boyo. Belan nama bela alam taola. Rampo tama tewi dan lekongan tondok. Rampo tongkol si bakata nabaka. Apa? Nakua anak kadadian. Sola bayi katukang katoba karutalang kumua. Maka sasaran kami turut kasih huwani. Rampo tongkol si bakata nabaka tama tewi bakata tiada. Ibu atau makna dalam bahasa yang baik tidak batin. Bahanda dalam hulu bahasa aku gila. Tangki dalam pawai lagi yang ada. Dari hulu lagi lakukan tidak ini. Itu baik juga ini. Itu orang bos kata datang. Tamat ini dalam badannya. Apa itulah pangan di dalam tangan lagi. Tidak dapat sampai di dalam cuma para rata. Orang tua tertinggal juga orang tua kawan kawan dia tua muda koi lagi kalua uni sungi masalah kobatuna lagi kalua todau tua di tanah talu todau tua di dupa toko ia mau tua di penjungan ni sukaran nalugna tua matua tungkat sangan ba di zaman upak di upak paraya di paraya na tontong yang kira rumah rada lame mantalu bela kobatkaleni balik pak gulingan komi ke suleongan banua larampo barang pak komitati todolente tutut komitati soka butuh dari apa sakena puang napa sitarana komito tumang para rata kali mua boba napa singko komi mata waitang sore-sore napa itu sambaran pak lina tage-tageran itu pantan taru nomi lalang lamen daun sugi kente lamen tak bianan tak ditaruh nomi na dito pa sa kataran pa kami di kota tua lubak bami susi tawang neneni kurang todolomi apa pun mau iranti imani burana sejuk ditimba tarik bandi kali di mani kaduan sampai di pamaluan sorongan sejuk mani korona kairi kaduan tolek mani kaduan maka di mana kairi sorongan wilayah setahun tori guna wali bangalan mampang atau maksanda maloto dolona di bauki undi dan di badolo tanah lambira kami kakada sa buku tanah detera kami sanda barasa abi bakila diobak tangan di kuang abi malo hidayah itu total yang baik itu total di bungkanan apa deraki kalana salah dandan tebing sana kata mau ukuran keki padiri bontong ibet tiroti aku kamu to nasaran dengan jalan tangkaran buah boyo kamu mau pandai pali unale bongan tondok kamu mau rangai daya yang nabak pamalepo digente kami teman arang undasi itu kana lembang pandai kami ulasi melek tona kumba bulawan anak kamu orang pasti batu tanah upasi buku katonan Minggu kata mau turun minggu kata pengambilan dia mata di kereta. Siapa dia pak? Apa ini kata konan tata penerakan tape sadisian dari apa sakti nak buang. Kumpul karena si turun datang mak rabu. Kumpul sahabat karena bisaran nang kata mempunan nak semua. Arab buang yang pembedua sutun tondong pembetang kita pilih pada kebenarannya. Kita ada sapi. Maka pak sudah datang. Turun ke batu-baturan ini pagatian anak makanya isi turun ke patu turun di pasang kak kalian di babakan sampai sangka lagu dua kirim di boleh tambah siang sambu kirim di boleh tambah bomba luangan tetap adu makalika narakalat alatanin penaruh kantong penata harap bawa pasti golongan nih jualan mah betul kita lepas suara asal buku ulamin patu lagu mintu rara makamban lagu gua tarik lama lua batu batata lama singgung karangan inayata tama mamo lakana keluarga iya dulu saudara salubuku bapak masa salusu si keluarga bati santi makale laun nisung lalantang nomor apa sudah nomor 5 Sumintu salurara saluku buku Kurampo metanda malik mempatu gorongan ala kopi tua yang itu sampai kehadiran bati ini awal lawan nisu mulang lantang ala nomor 10 sampai kehadiran sama
Iya, alang aso atau saat ini aja, tapi kami di salurara, saluruku. Oh iya, tadi asa, alang tadi asa aja. Adhan 23. Salurara, saluruku. Papa Oscar jong may poya. Wala Papa Eric jong may poya. Rampo mitan kamali. Laun nisung madatu do alang ave. Salurara, saluruku. Papa Oscar jong may poya 3,000. Soalnya Papa Erik laun nisung madatu do alang ave. Badi ini ada laun nisung. Who's Papa Oscar? The man who... Papa Oscar, Okay, okay. Badi ini ada laun nisung do alang What is happening? alang age soalnya alang oh yeah, the guest. Tu salurara saluruku tole pa sampai may They make line. sarot tadi asa laun nisung do alang ha And the iya ha salah 23. with the piece of Toto di bawah tinting dua dia manita masih yang sambut lanta-lanta yang petaruh ketomponan tatabe lama lu abad bata tarang masih balongan ni doinan na tomponan kada kita mintu rara makamban turampun tanda tasik rara makamban tutun metua kutole pa kita mintu rara makamban turampun tongkon tanda tasiki tutun metua iya tuh kan DP tua tatabe pada sebab kominde inana protokol mialai kutole pa inde tu kandeta kita turampo metua inde to inana protokol kamu mintu solanasang turampo matang kia suruh tutun makbul rampo metua lami pasirampun jotingo Vanuatu Raya kutole pa lami pasirampun jotingona Vanuatu Raya kamu mintu rara makamban turampo matang kian suruh tutun metua rampo makbul yang baik jo pato misi tiro keluarga Ya sudah bisa sudah kedua ada otomatis pengarate sola pengantre na pengarapay. Iya tuh di Kalingna ada amyang kayak itu. Beran ada tadi pembantu ko. Iya tuh di Kalingna ada amyang kayak itu. Kondoman yang kami perkembangan tersangka salurara saluruku Pulau Pasangka Kalena Pulau Pasangka Kalena larang bertonton Tawe wipata narampak kali na duwami Wipali na maya-maya suring Pak perang ini Rumana Wati ni Dharma Tokoro Penanian Rampo Petua Rumana Rumana Riso Waktu ini na Elo Rego Mentado na kapapana Rafael Rombongan na papana Alman Waktu nenek na Gopi Nenek na Dapi Tokoro Rambo Metua pics, they register the name there and pay for tax. Rombongan na Mamana Liu Tomo Liu Rambo Metua Rombongan na Nenek na Eri Tomo Liu Rambo Metua Rombongan na papana Liwi Pauli Rambo Metua Rombongan na Nenek na Riso Rembo Lehusan Rambo Metua Rombongan na papana Kiki Eli Pavia Pauli Rambo Metua Rombongan na papana Sarumolo Sisian Rambo Metua Rombongan na papana Matthew Sedan Timika Umpatu Nenek na Geo Rombongan na keluarga almarhum Netanggo Makassar Mempatu laku Nenek na Geo Rombongan na keluarga Karel Pabiang Pango Rampo Maulana Romana Mana Arno Kalimantan Mempatu laku Tumalu Rombongan na Papana Fani Lumakai Rampo Mempatu laku Tumalu Rombongan na Papana Serli Mangkubara Mempatu laku Tumalu Rombongan na Hermin Tawau Mempatu laku Tumalu Rombongan na Hermin Rombongan na Mena Tato Rembon Mempatu laku Tumalu Rombongan na Me
Aluletu Rambo Midua rombongan Abe Sita Remon Mempatu Lakoto Malu rombongan Abati Neika Pak Biteran Rambo Midua rombongan Mama Ita Lete Saratu Mempatu Lakoto Rafael rombongan Mama Inka Lete Kendari Mempatu Lakoto Malu rombongan Nenek Litu Remon Mempatu Lakoto Malu rombongan keluarga almarhum Panganan Tunganan Remon Mempatu Lakoto Malu rombongan Bapana Citra Nenek Nabatara Pabiteran Rambo Metua rombongan Bapana Bogas Pabiteran Rambo Mempatu Lakoto Bapana Rante rombongan Bapana Bagas Pabiteran Mempatu Lakoto Bapana Rafael rombongan Bapana Devin Talion Rembo Mempatu Lako Tobalu ia betul salurara salubu kula rampot hongkon tabe tiga yang komi siman esuman ma datumi mi pasaka mo kalemi daya babangan mi tama daya mai rombongan na keluarga almarhum ne amba Bomay batu tumonga Mempatu Lako Parabuan Laka mabuko mereka